الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sitan man matataman si sagyang iya ika-30 qaidah fiqhiyah si sagyang iya kitab al-wajiz ragi Dr. Abdul Karim Zaidan giyay terjuman tano ang iya kaya syarhaw ng iya Syekh rahimahullah ang iya kaida ini betadu mga fuqaha gisutiran na la darara wala dirar, la darara wala dirar. Yang ay kaida na miyakang bida-bida sa mga fuqaha ko kaya batuniran sa mana. So sabad na tigiran na yang ay kalimatain la darara wala dirar na sasati manay mana. So masusabad na tigiran na duti mana na ni mana. Sa lakod ni mana nga na darar na sa lakod ni mana ka na dirar. Gitu so la darar na ginan so da ka paminasa. Udi na di kepakai ibang kay temo so kabinasan si ko sa lakaw. Wala dirar na gitu so di ka kepakai kip temuon ko kabinasaan sa ngulalan sa sambi lil muqabala. Aging ay kaida na pada ko mga qaidatul kubra si sa fiqhi. Susabad ko mga ulama na yakabasera nagyang kaya kaida na midinin si ikubitirak wagama pamakambeda nga wagama sa duubed sisagyang ko katitinsan ko maqasidus syara antap wagama gitu so kaku aku maslaha na uso dar'ul mafsadah kapagirna udina raf'ul mafsadah kapagada ako kabinasaan kapagirna ko kabinasaan udina apa ada kabinasaan. Nah, gyang kaya kaida na aya diskusian na so kapagada isasaparan ko kapaminasa udina so kapagada si ko kapaminasa. Una mano da tanong kalambu isa gyang aya diskusyon ni Ustad Dr. Abdul Karim Zaidan na siko sabada mga kitab mga qawaid fiqhiyah da talagang uta qawaidul kulliyah wa dawabit al-fiqhiyah fi syariat al-islamiyah na sikon siyakini na al-Jauhari na gyang ko to na dirar la darara wala dirar nga dirar saya na siyakini na Jauhari na ay ko na maana na naginan ng kutwa darar mana na gyang ka iya la darara wala dirar na inibegrang ka iya dirar si sagyang kutwa kalimat darar. Fayakun al-lafdhu ad-dirar ta'kidan lid-darar. Na pumulu yang iya dirar ay ibebeger si sagyang kutwa darar kalimat darar. Ketunan ang sagyang kutwa mukhtarus sahah lil Jauhari. ولكن أغلب العلماء فرقوا بين اللفظين وهو الأولى لأن حمل اللفظ على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. Wida tigyan na tigi musannif na aya kalilid ko mga ulama na piyakang belagira nagyang kaya duti man na lapal. Piyang bidira sa maana. Salakaw ni maana nga darar na salakaw ni maana kaya dirar. Wahual awla sa ginanatigi ni makalalabi siko kapuntagaw na maana. Kagetiga na so karurana ko lapal sang gulalan sa taksis si paret na awla min hamlihi ala ta'kid na tumuto adiso karuranaon si iko kapmanayron sa pakaukitin sa ta'kid. Gyan ko to kambuluyang ka ko kalima amaw una sa salakaw ni mana gusto kalima apakatundugo na gito'y awla. Adiso kabaluyang ka si eko makatutunduga kalima sa ibeger kabeden ko mauna.
ay mana boleh ka sa timani makna. Nga iya hamlul lafz ala at-ta'sisi awla min hamli ala at-ta'kid na pwede akong mga qawaid usuliyah agu sabad ko mga mufassir ay madakala sa Quran. Agi nga iya hamlul lafz ala at-ta'sisi awla min hamli ala at-ta'kid. Gina natin so sabad man na ayati na maanang kana na darar na ginan so izalatu darar ibtidaan. Ginan so kada ako kabinasaan sa kapanagipon pamana pananggiling ka ubabked na gyang kotwa kabinasaan. Intop manang kotwa dirar na gito tigin so izalatu darar muqabalatan. Gito so kapkada si isa gyang kotwa darar sa mukit sa muqabala. Nga muqabala na ibarat na pimarata kaya kito na siyambian ka mamusa lagi din na marata. Na dito po kain wagama. Dito tigin na la dirar. Din ka siyambi iso marata sa lagi din na marata. So man so sabad na gyang kaya darar na giyeso daf'u darar qabla uqu'ihi. Giyeso kaida makatutunugun. Daf'u darar qabla uqu'ihi. Giyeso kapagada ko kapagrna ko kabinasaan ko unang penudan yang kaadan. Yung tala darar. Naginang kon so kapagrna penamanamaran maaran so kabinasaan ko unang penudan yang kaadan. Gyang kay mana dirar na raf'u darar ba'da uqu'ihi. Giyon so kapagada ko kabinasaan ko oriano kay adnian. Laman so agama ko kapanan ng gilin yang ko kapaminasa. Bulabo ang kaya masatan yung mantua nga jail tano kapapantagan na si tano kalilid di makasisa kuya ko kapaminasa. Kambi binasay. Na sisagyan kaya kaida na tanto niya napakailutan. Pakisabutan raktan no agama penanggilaan ubamaan so penamanamaran di maan so kabinasaan. Giti darar la darar. Sipmang ko kaked no darar na penamanamaran imada so mapakada ang auto kabinasaan. Di maan siko mga Muslim. Isaw na pananamaan na. Sukman so sabad na tigiran naging kana na la darar na ay la darar ala nafsihi. Bang kabinasa ginawang ka. Dito so ginawaw tao. Dito so ginawaw pisa katawan. Mga binasa ginawang ka. Giyang kotwa dirar na la darar ala ghairihi. Bang kabinasa so salakaw ka. So giyang iya mga makna na makapendeta-detar buya. So mansupad na tira na la darara wa la dirar ay anna al-insana la yajuzu lahu an yadurra binafsihi wala bighairihi. Ay ko naman na ginanatiyan so kisasaparan ko manusia iban yan binasa so salakaw naguban yan binasa ginawa niyan. So sige nga iya kaya pakambura-burang iran na ikap mana uso sa lakaw sana hingip mamana iran na ayakatin saya na ginan so gitu iti mga ulama ayakatin sana na yadullu ala adami jawazi ilhaqi darar wa dirari bil ghair. Ginan so kisasapar no agama tanto kisasapar no agama may lutasaparan agyang kotwa din yang kakpakaya ubang kaiptemo so kabinasaan si ko ginawang ka udi na si ko salakaw ka udi na bang kasambi so kabinasaan sa datare na kabinasaan si ko salakaw ka. Sipan siya kaya atufi na tigyan na fihi khadfun anakay tigyan na ibubuwangsan sa nga na la darara wala dirar. Yung ito tigyan na la na ay la luhuq aw ilhaq darara syar'an. Ay mana ginanatigyan so di ka kepakai ibang ka itemo so kabinasaan ubang kang gulaw la so kabinasaan ubang ka lakai so kabinasaan si ko salakaw.
wala fi'lu ad-dirari ma'a ahadin. Udina bang kanggulaw la aso galabak bang kanggulaw la aso kabinasaan siko sa lakaw. So mibda tariyan buto sa mana. إلا بموجب خاص مخصص. Inun tabo tiga kina atufi agyang kotwa mga ipapaliugat papantuon si sagyang kotwa papantuanon piyaman to wagama. Dito istithna si sagyang iya qaida. Adna mga hudud wagama datar o makasusuld si sagyang iya zahir alafda gyang iya qaida. Berat ako takigira wala wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ayati wala bala sumarata na sudah tariana lagi dia na marata. Na tabiun na ya di pasul siya na wala dirar. Pwede pa na mga ipapaliugat di makasusul si sagyang na kaida bepiap si ko maregi na dataron makasusul na yung tuwa kinisugun wala o kinisugun wala sa ngutwa qisas. Wala walakum fil qisas hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Adna bagi miya marat ya kakita sa. Why? Gingo to man na qisas na diraro to. Si kukaregi na. Ay muqabalatul qatl bil qatl. Gitu so kaya sambiing ka ko kapamuno sa lagi din nakapamuno. Ito yung qisas. Miya muno siya gitu nambunuun mabu. Pedumna utakatur suratun nahla wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Yang tua usupkan wa tigwala na saupkan sa lagi do ma'uqibtum bihi so lagi do yung kidiirar kano ugid na usubar kano la in sabartum lahu khairul lisabirin na bagi ano to ka mapian mga tao mga sasabar. Okay. Adna bagi ano mga sasabar malabalas. Yang ay mga bitiara ating mga ulama na fi dhahiriha dakhilun fi ad-dirar. Si kukaregi na dataron ng mga susuld. Walakin lazim yanzur siyaqaha wa sibaqiha. وهذه الآية تتعلق بالحدود والجهاد. فهذه الأمور منوط في ولي الأمر. Yung mga ayat na dataro no makasusul ko karegin. Uwi dati ko mga ulama na paliugat agyang otwa kaila yung pipiya. Sisagyang ka iya mga ayat ko mituturo iya na mana. Tunay di panutul na ayat ay. Tunay unaan agyang kaya mga ayat. Kaya man na tigi na mga ayat na miko connection na ako mga hudud. Di so mga para aturan na sunsu wallahi miya matadun. Na gitu na paliugat to mujib. Gitu tigi kini na at-tufiya inun tabus so mga ipapaliugat. Gitu so mga hudud. Wal jihad. Nagugi nga pada ayat na mutaalli kaya ko kan jihad. Yang iya hudud nagugi nga jihad na ma'ruf ya. Katawan niya ko maaya di sidi kang gulaw laan manutun fi waliyil amr. Si inin misa sangkot ko uluan. Kenapa inin individual kapungulaw la siya ka kid niya nagyang kutwa kabinasan. So ginani pada mga tabi si sagya nga iya kaida. Sukman so mga dalil agi nga iya to na dalil sa hadith aguguran nga kalimat la darar udi naging wala dirar na way madakala na ni mga dalil ugi na ditanud na lambuan. Ginan mialu si sagyang utwa pada mialu mga ulama kudi kap mana isagyang iya qaida la darara wala dirar. Dataragyang utwa qawaidul kulliyah wa dawabitul fiqhiyah fi syariat al-islamiyah. جبنا كشيخ عبد الكريم زيدان الوجيز نتيجنا هذه القاعدة لفظ حديث النبوي الشريف أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا. Gangaya tigina qaida gangaya lapala qaida na hadithaya anna hadithini. Sadatara tigino kaya panutulo no Imam Malik si Muwatta
maka po natutul kay Amr wata Yahya maka po man natutul kay Abiyan sa mursalan minggulalan sa mursal nga mursal na maarufa ya aya kadiri suma na nga mursal nag-isu kaya ko murit ko kabar si ko guru niyan sa kenaba niyan mindeda nga isu guru niya matagin magumian okay agumia panutul penanya dia nga iya la dar wala dirar na mia panutul penini no hakim sisa gyang tua kitabina al mustadrak agu si Bayhaqi agu si Daraqutni ay managya pa og itang hadith na makapupun kay Abi Sa'id al-Khudri nagumia panutul penini ni Ibn Majah si ko hadith makapupun kay Ibn Abbas agu si Ubadah bin Samit radiyallahu anhu. وهذه القاعدة تشمل على حكمين هما الحكم الأول لا ضرره yang kaya tigi Abdul Karim Zaidan ang kaya kaida na mararangkom yan suduti man nakukuman paganero na tigi nakukuman yang kaya kegiraw niya na la darara ay la yajuzu li ahadin idraru bi ghairihi ibtidaan ay maanan tigian na ginan sudi kapapakaya si ikupisi katawan ang kotwa kapaminasa udi na kiptumuon ko kabinasaan si ko sa lakoron sa baskay kasabapan sa kaadno kabinasaan la fi nafsihi wala fi ardihi wala fi malihi di kapakay si ko ginawa niyan bang kabinasaan so ginawa tao bang atmuon so ginawa tao si ko kabinasaan udi na so irdiyan so maratabatian so dignity to bang kada po isumaratabat udi na bang kabinasaan so tamok yan bas kay kasabapan sa kabinasao tamok yan gitila darara لأن إلحاق الضرر بالغير ظلم والظلم حرام في الإسلام kagiti yan na so kiptumuon ko kabinasaan si ko salakaw na ginan nakaplalimanan na swatigi yakin na musannif so kaplalalim swatigin so kaplalalim na haramanan si ko gama Islam baka plalalim bangalalim so salakor ka udi na bang kasambi iso kaplalalim sa datare na kaplalalim والضرر ممنوع إلحاقه بالغير gen kaya kapaminasana dinin mapapakay ibang kaya ibtemu ko salakaw والضرر فاحش مطلقا agina natigin so kabinasaan ay bitira sa nakabinasaan na ginan so kabinasaan na fahish gen kaya fahish istilah ya sa fiqh muamalat pugusar na ya mga terma ya mga fuqaha ay man nga na fahish na metataralo worst da pulago yan titud na kabinasaan so tao so ginan bang katamuon so tao so maratabat yan so tamok yan si ko titud na mala kabinasaan mutlakan sa kanaba specific kanaba matatendu ay mana niya natigyan gingot akegiro na dararun fahish mutlaqan ay hatta law nasha'a min fi'lin mubah yaqumu bihi shakhs ay mana natigyan na bapiagyan ko to gelbak upama ka aya kapakapo nagyan ko to gelbak na mapapakay na pinggulaw la agyan ko to tao ang ko to gelbak mapapakay na upun makaw nga sa dararun fahish na makasusultin sa na nakegiro niya na la darar kaman yahfur fi darihi bi'ran aw balu'atan mulasaqatan li jarihi dataratigyan no kakalot to tao si ikuder pa yan si ko kalamalaman yan udi na si ko walay niyan sa kalot udi na miyang bual sa labubu kanal kakar mitutumpa si sang ko tuwa pangalbano siringan yan naginan na pada na sabun talang tuwa fahish hitud na kabinasaan hitud na pagkabinasa udi tigin na yubna jidaran fi darihi yamna'u an-nur an jarihi bil kulliyah udi na mimbalay sa pangalban udi na miyang alba kilabyan na gyang kotwa darpa yan na gyang kotwa kiya kalaban yan sang kotwa darpa yan na miyawlan yan ang kotwa sindo o siringan yan sa bil kulliyah partopad na miyawlan siran na din na kasangawan niran di siran po okay da kasangawan niran ginan na si hindi mangulo si sa kaya mga iskinita mga walay udi na sa mga city ang deket sa mga walay
Opun gyang ko to kapungbel ka sa alad udina kalab si kuwalain kan aya ke resulta ni na kulen ka agyang ko to siringan ka sa tarot to pednaulen de ko kita nira de ke sengawanir na di nan purain wagama bapiapan aya pa asa lagi ngoto siwaka na mubah kagia miyako ngoto sa fahish dararun fahish titudna mitataralo فعمله في داره وهو ملكه مباح gingo tu mana tigi Abu Abdul Karim Zaid na siwayan na sangko tu adar pa yan apa yang lebihin suwala ini yan na rakian manot to na mapapakayo to so kang gira-gira yang ako tamuk ka na kabenar kau to walakin idha tawallada minhu dararun fahish bil ghairi kajarihi mathalan man'un minhu Wida tigi yakin Abdul Karim Zaidan na amay kaging kotwa kapunggulaw lan yan sang kotwa gilbak ama papakay na pagkaresulta to sa kabinasaan na mitataralo si kus salakawron sa dataro siringan yan ibarat na gitu at tigi yan na pagranun wagama di no to pakain wagama amma law tawallada an fi'lihi al-mubah dararun yasir ghayru fahish فلا يمنع منه كما لو بنى في داره جدارا سد النافذة من نوافذ غرفة من غرف جاره widati na may pangaging kutwa kapag gira-gira niyan sisaging kutwa tamo kiyan gitu na papakain no to agama na miya ka resulta sa darar yasir yung ay yasir na sorangang kutwa fahish kabinasa na may to o di na al-ghabnul yasir isa po kitiram غير فاحش na mitataralo na fala yumna diskan yanon separan di no to pagren wagama ibarat tigi na mimbelay di pimbelay niya nagyang kotwa darpa yan sa tiagun yan sa pangalaban detar na utamyo na okay nang kotwa kaya pangalabiyan na ayamiya ulan yan na so ruasan na isa ko ruasan o kwarto o siringan yan isa ko kwarto o siringan yan mana na sati mani baratala ruasan na nabasira miya ulun sa bilkulliya anap ko kita niran anap kesengawan niran na ito na laba sabi daw to ba niyang karata yunutos kaniyang pagran kaysa manon to na dararul yasir may tutwa kabinasaan nagu tatarima ano to yung ay dararul yasir na isap na kapagaluyan no mawala man ang to ghabnul yasir isa maraya galalayo ni rang puguli na ibarat yan na gyang ko tuwa gyang ay kapamasayman tuwa ka kilo marami masasa kamatis na kilo yung to man na pikilo niwa na gyang ko tuwa habba isa ka kilo na boto baka sigurado sa tarotop data di nga kasigurado ibarat na may masaka sa 2 kilo kamatis sa piyang bida sa silopin bilang nga man kamida sa kada Giyang ko to kaya libatiron o di na kaya pakasubra niyan na maafuto mairirilaw to waga makagititi na dararul yasir so ginan ipaganaya sisan na tigi Abdul Karim Sidan sisa kaya nga nanakaid ikadua sisan at tigi nakukuman ang ko to kagiro niya na wala dirar ay la yajuzu muqabalatu darar bid-darar ginan na tigin so ayamanan yan na di ka papakaya wagama sa ubang kasambii so kabinasaan sa datarya na kabinasaan. Okay. Wa innama 'ala al-mutadarrar an yuraji'a jihat al-qada'i li hukmi lahu bit-ta'wid. Ayat tigi na paliugat sisagiang kutwa kaya binasaan. Ibarat nagyang kutwa kindud niya noon si kuwalay kukuman. Sisagiang kutwa qadi di mangukum. Indu dia nagyang kotwa kukuman nagyang kotwa miyawlawla sisagyang kotwa di mangukum kaan kasambi iyo di mangukum magyang kotwa nganin na binasawn alalladhi alhaqa bihi darar asumini tamuro na kabinasaan pamaka nganin sa namiya binasaw na an suqadi imakandidiyan ka sa kasambi sisagyang kotwa miya binasawn ugu an kabato ni sa kukumanu qadi وعلى هذا فمن أتلف ماله لا يجوز له إتلاف مال الغير المتلف itu artinya ni misabab sa natigyan na
Misabab sa nanti nasadin sa tao binasaan naging kotwa tamok yan. Na diw na tiging kepakai iban yang binasa aso tamok o salakauron udi na tamok agi ang kotwa miya minasa. Mera bininasa ya gitu so tamok ka. Na dir ka patot ibang mambu binasa aso tamok yan. Gitu wala dirar. Wa innama alaihi muraja'atul qada'i li ta'widhihi 'anid darar. Git na aya paliw tasuan ka, ayasuan ka na pagwit na kaging kotwa bitira siko mabubuli di mangukum kaanian kasambi iyaging kotwa nga ni namya binasar ka. Gina ni tamana kapiyay okitu agama. Kisah sapar no agama ko kapaminasa. Udi nagyang kotwa ubang kasambi isu binasa sa datarya na binasa. Penatigi na mga sapa kaging aya kaida na gusto kaya tatbi kasi sa gyang kaida na miya alis sa gyang kotwa majallatul ahkamil adliya. Mga rules of law ay tatbi ka pangitaban si sa Iraq. Nangota tigi na laysa lil madlumi an yadhlima ghayrahu li'annahu zulmun. Ngota tigi na di kapakay si sa gyang kotwa miya lalim uban yan lalima so salakauron. Kagigyan ko ta punggulaw lanin nakaplalalim penuto. Inakal ko tao na ubang kasambi isa kapangakal mambu. Ko ta pinggulaw lanin nakapangakal. Kagigyan ko ta pinggulaw lang na zulm kapangakal pan. Biti wala dirar. مثلا ibarat tiyan لو أتلف زيد مال عمري مقابلة لأنه أتلف ماله كان كلاهما ضامنين. Ibarat tigyan na bininasa Zaid so tamo kay Amr. Sa aya sabab na sambi. Kay si Amr na bininasa niyan so tamo kay Zaid. Ana aya mapungulaw lah nas. Bapian da kira na dua na pala pagbayad. Kauto. Iti tinudan ro kilahuma dominain. Siran na dua na pala pagbayad na ayaw idakal na upun mas malas so miya binasa nga. Inupak kasusil po niya na hawawi amagatos. Nga mabupa kasusil po yan nakagi upo talugatos. Nakilahuma na dominain. Na masung ano sa kadi na kaya labitan ka. Agwaya mala na zulmo to. Kapaminasap ng otasiwa ka. Gititina wala dirar. Kama annahu law khudi'a wahidun فأخذ نقودا زائفة من آخر فليس له أن يصرف إلى غيره. Berbunati gini ibaratnya na ibarat nasa katawa-tawa mi akal sekanya no tau. Na mi akwan yan nagyang kotwa tamu ka zaifa fake paltik. Si kusala ko na dirun kepakai iban yan no tus pesaa udi nang gira-gira ya pamasaan kusala ko. Mi akal ka kaya mi akwan na pira ka piyang buila na fake. Na dir ka kepakai ibang mamuto pamasaan udi na ipangakal. Mga ibaratanan na la yajuzu li ahadin an yahdima ha'ita ghayrahu aw ghayrihi. In hadamahu fala yajuzu lil akhar an yahdima ha'itan muqabalatan lidhalik. Bal alayhi an yarfa'a al-amr ila al-hakim fayudamminahu qimat al-ha'it alladhi hadamahu. Pernah ibarat natin ang kotwa di kapapakaya wagama ko pisa katawan uban yan binasa ang yang kotwa aladu sa lakauron. Baga binasa ang kotwa aladu sa lakaur ka. Amay tigyan ka binasaan yan nagyang kotwa alad. Mabinasa agyang kotwa alad. Na di kapakay si sagyang kotwa kirak sa agyang kotwa alad. Iban yan mabubinasa aso alad o sa lakauron. Sa muqabalatan lidhalik. Banyan no to isambi. Berarti yan na inuteng o siringan ka swalad ka. Nagu nga mabu palalagu ya swalad din. Nagu nga mabu utengan. Yuto ka pa kay. Wina yasuan ka. Nadatad na ko tami alo sa unaan na. Si nga ipugapas kung mabubulo ya uluan. Si kung mabubulo ya hakim. Na fayudamminahu qimat al-ha'it. Na so hakim. Nas kanyan pagkabayad si sagyang kotwa miyaminasa ko arga agyang kotwa alad alladhi hadamahu subinina sa agyang kotwa miyaminasa. Padpana mga kiptutbi kang si sagyang kana na masail na
Gyan ka iya kapkeed no mga kabinasaan. Sisagyan ka iya po atalinguma. Paganaron natin ginagyan nga tashri'u ba'tul khiyarat. Gyan nga akip kukuman ko sabad ko mga kapamili. Gyan nga iya khiyarat na bitiyarin sa muamalat. Datara tigin nga ito khiyarul ru'ya, khiyarul shart. وتشريع الحجر على من قام فيه سبب الحجر وتشريع الشفعة وحبس الموصر إذا امتنع من إنفاق على أولاده. Gyan ka iya khiyarul ru'ya. Ano man ito iya pahasul din. Gyan nga khiyarul ru'ya. Nagi so ibaratnya namanya masa kasadang kamaylay. Na sisagyan ko to kaya pamasa nga ibarat mimbitir kano. Na kayo mga bitir kano na miya kapusada kano mapumasa na kagyan ko to asay adindagang niya ito ginadang kamaylay. Na gyan na khiyarul ru'ya na ayama na kabnaranan o kabnar ka pumasa agus ka amya masa. Agyan ko to kailayan kasi sagyan ko to pumasaan ka. Na oriano kailayan kaun. Kaswat ka na kuwa nga. Na udi nga kaswat na. Di na pumasa. Okay, na di ka pakay ibang ka pamasa bar kami tagla. Agyan ko to siyay dang kadaan maylay. Giti khiyarul ru'ya. Ayan na nasa ba pa kaya pakasuli no. Nagyan ko tuwa. At sa nga la darra wala dirar. Nagyan ko tuwa kapag ibati-bati wagama sa ubang ka maakal so pagaring ka Muslim. Wad na pumasaan ka. Napakarayagang ng piya. Wad na mga aibiyan. Binasawn. Napakarayagang ng nagibong talagang ko ito pindagangan. Ginaman na khiyarul shart. Khiyarul shart na ginanso ay pada mapipikir sa ng mga fuqaha ino nang bituin sa khiyarul shart. Ka ginanso di ka pa kambaya-baya o pumasa gusto di ipesa. Ad nakapakambaya-baya o pumasa gusto pesa. O pumasa si pumasa pamasa. Si mam si pupesa na pupesa. Isa no to ama mapipikir. Gingaya ka pa kaya na daba siya khilaf. O di na aya mapipikir sa gina na khiyarul shart na ginanso kaya pusa dano eran sa tiaguan sa syarat. Ibarat na aya kaya ka pumasakan saan na oriendo no saulan. O di na oriendo dulan. O di na oriendo talugawi. Nagyayaan na mahalul khilafon kung mga fuqaha. Gina iya mudda to khiyarul shart. Gina muddan yan. Susiro ko mga Hanafiyan ay mabagaratin dagiran da talagang yung takelun yung mukhtasarul quduri gusto kaya pangalitan nun na sa nga tahidaya na kailangan na di makalpas ko talugawi. Kailangan as kaapumasa na di niya kalawanan so talugawi sa nga tuwa kaya pusadaan yun. Di ka pa kaibaw to kalawan gitwi mabagaratin dagu Abu Hanifa rahimahullah. Ay buat tiyabir o mga Hanafiya na ibarat ubad na mialuya mudda. Okay. Ibarat na kailawan na ako tatlugawi ka aya ingi betadiwa mudda na saulan. Nakapayo to Abu Hanifa. Hindi na siya mga Hanafiya. Okay na igira ada mialuy agawi na di kalawan na sutluwi. So mga pada mga madahib na da ataman na ugawi. Asara di miraot sa kabinasan. Aya kapakasul siya naging otuwa la darara wala dirar. Naging ota ibarat na kialawan na ng kotwa ino to ay mabagaratin dag mga Hanafiya di kalawan na sa tulugawi. Ka ibarat na pipinding na kaging otwa tamo kaya kito na oreno miya ka saula na da nga bupa masadi kaya dararan. Kaya dararang so siya kini na padagang. Dataro to mambuko pumasa. Kapaya kadararang. Ibarat na miya masaka na miya dili-dili sa miya kasaulan na kailangan ka. Naging oto pumasaan ka. Na kaya dararang ka. Iti kaya pakasud doon naging oto ala darar wala dirar. Okay na so malabiti rasya na sinin kamit sa muamalat. Pada panatigin na katatbigan naging tashri'ul hajr ala man qama fihi sababul hajr. Gyan kaya hajr na ginan so kapsiyo pa sa gyan kotwa tamok.
udi na kia siapa sanggi ngoto tamok adiskan yin imbaga sisagi ngoto original kirkon aya sabab na hifdan lahu walimalihi siap perkania nagu siap sagi ngoto tamok yan dataran suki alo ini sa suratun nisa cumi amit sa tafsirul tahlili udi na mawdu'in abkamit yanunan agu masail fnesa fiqh ang tatigula wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama din yung baga naging ayata mo sa yung tama sufaha ibarat yan naging otwa watailo dapat makir belik din yan katawan gira-gira yung otwa tamo kaya di kepakai ibang kaun ibagayas ka apa tatagi kursa yung otwa tamo opun kaun ibagay na miya laklak udi na siya kito na sufaha din yan pag-usar piya yung otwa tamo kaya pinggas to niyan sa di mapya barat na siya ito na mapakasal yan na diinggal bak sa marata padermatan o di napasisya bo na di ka pa kay bangon ibagay ka kedararan sakay pembeluya sabab sa kakedarari sisagyang kutua tamo kiyan nagu kebinasaan sa mga pamilya niyan sisagyang utakya beluin ka sakay piya kasiap sisagyang kutua tamok gitu ka kamata kasabutasan agugin ko tatashri o syufa جينا تشريع الشفعة بيتيرا بنينيسا معاملات أيا كابتا جينا يا شفعة جينا نسو لبي كي كبنار سيسا جينا قطوة شيء ببسان datarati no seringan udina pada pergi beratan mga ulama ng mga mustarak yung seringan ka na ibarat na pusan kang kutwa lupa yung kutwa lupa na mga tutumpukan ron salala naguging oto seringan ka ded na padaku kita na oto seringan ka gingay pusan ka lupa na gingay pusan ka na pagalad niyan udi nanganin sana ekidi niyan no na kedararan naging oto seringan ka na ayar ko wagama na aya muna pagudukan kasi sa giyang oto lupa naging oto seringan ka udi naging oto corporation yung oto tutumpo-tumpukan ron nakawiyagan na ibarat napagawa kasi sa giyang otua corporation ang ota shirka na di ka pa kayo mga puisa sa salakaw adi nga dan miuda si sa giyang otua mga pedekah kakapakaya amay kaging otua kaawa kasi sa giyang otua corporation na kedararan naging otua kumpanya udi na kebinasan naging otua mga pedekah mano da ba niya nun di pa kayo fake na da ba niyan al-aslu bara'atu dhimma da ba niyo toto sumilkan uri na ayar sayaw gaman na upama kamawa karo sang auto corporation na kedararan siran na resulta niyang ko gitu kumpanya na aya lebih akikab na siya yung tashir na sira na mga pedka udi naging uta kumpanya ni gina ni tigina wa tashir o syufah sisa gitu akampatin udi na nga habsul musir giya so tatamok ni barata idha imtana'a min al-infaqi ala auladi giya tatamok dinian gusto na mga pamilya niyan na ayamin niya to the punishment kaya ibarat na kelabuson na si kuwaga man air kuwaga man amay kagyang ko to kelabuso kaya kito na kasaba pa man sa kakedarari sa mala si sagyang ko to mga watayan o di na pamilya niyan na diskan yan din kelabuson kaya upong kakalabuson na kapayabad makala kabina sa isisagyang ko to mga pamilya niyan بدنا تيجي مع عبارتين عن بقاء الإجارة النافذة إذا انتهت المدة إذا كانت الحكم بانتهائها يلحق ضررا بالمستأجر كما لو كان مأجور أرضا زراعية وانتهت المدة الإجارة ولم يستحصد الزرع فإنها تبقى الإجارة النافذة إلى أن يستحصد الزرع بأجر المثل gaya masala na mialu tano ya si sagyang otwa mingibarat pa niya sagyang otwa kaida al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair giso aya katin saya na gyang otwa ibarat na kapag renta gyang otwa in rentan ka ibarat na penggunaan ka na orian ang otwa kay renting kaon si sagyang otwa gawi mapapanto na miya popos gyang otwa mudaw kaya pagrenta iyo anaya pa to terana ipeto gyang otwa in rentan ka na upama ka kedararang ka as ka amirenta upama ka iputo kasi sa gyung oras sa pipo sa danyo na si ko gaman napapakain niya na
itaruskan ng oto kapagrintingon uga idna so kilawan ka agawi sisagyan oto anda nga pasadiyon kepantagu tu arga nakibid ka kiuman ka sisagyan oto anda nga pasadiyon iti ajrul mithl detara na ibarat so kapamumulaan yung oto inrinta nakang oto lupa naging ay piamulang ka na mial poposo pasadiyo na dapan mo masuk kapraguna sisagyan oto pamulaan habang ami papar na suwaga man apa kain yan itaruskan ng kotua di ngon kuan kabnar ka di yun mad ang kota pamulan kasang kotua lupa pagrintan pamakaku nukir kon wait na sukilawan kagawi ku anda nga pasadiyo na kearga oto na kibagain ka kiuman kasi sa yung oto anda nga pasadiyo titingin na bi ajril mithl gitu titingin la darara wala dirar giyang oto kita tarusan ko daong kakuha sa giyang koto pamulaan ka na di ka pa ibong ko ang oto kirik sa lupa ka kedararan kanyan. Sekama una di kipa kay mga mambulibri aging ko tuwa gaw iya minilawan. Kaki dararan kapman mambusiya gitu pagrint. Ugi na sala ka uban yan ipmafo. Ginaya pa kasal na kebedan ko to. Gitu pada kaya pasul doon nga kaida sa nga la darra wala dirar. Pada pena ibarat yan pamakagantan naging kaya ya titian ki Abu Yusuf rahimahullah o pamatigang aging ko to mga Arab mga tawa di makatiro sa Basha Arab na ba mga Arab di makatiro sa Basha qaddamu al-Kufa na miya ko masiran sa Kufa wa aradu an yatamaraw minha ay an yashtaru al-hububa wa nahwiha yung to mga tawa miya ko masa Kufa na kabaira na pumamasaan siran ro sa mga hubub mga unod o di na mga dagangan panganangkan agus susala ka ron uwi naging ko to mga tawa miya mamasaan sa Kufa na wayakhruju bima ishtarawhu wa kana dhalika yadurru bi ahliha giyan ko to piya masayra na hubub na ipaliwiran si sa Kufa pagwit niran sa salaka wadar pa sa Kufa uwi na ayabtad na kabinasaan niya naging ko to ingd o di na taw sa Kufa na amna'ahum anhu na pagaran siya ro agama di na sa gobyerno dito pa kayo agama alam tara anna ahla albaldati yamna'una an ishira'i lil hikra aw al hikar fahada awla mga tingin di kataw ya upama ka giyang kotwa taw sa giyang kotwa ingid na di rumpa kain agama ang kotwa kapamamasaan yan si sa giyang kotwa mga dagangan aya mapipikiran no na ihtikar di na al-hikra ay ihtikar di na hikra na ginanso kaya kumpra ang kakulang dagangan timbel ka no ren yan na did na kapumasaan arwar ka nagunga price sa miya kalala dito ihtikar na di na po kayo agama parati na margas langun ap ke po na margas na siyungan ka na piya mo kung ang ota margas na did na kapumukuan sa padi narwar ka nagung ka sobra yung oto arga di kalalayaman arga lipas ka so kalalayaman arga sa padi na kiar regreg na sa mga tao na upamati ka so agama na di niya nutuh pukay na siya kito na ahlul balda tao sa yung oto yung na basiran di pukakan ugid na ugid miya kalerga na famimbabi awla di pa kain si siya yung kotwa tawa kuwaniran pag ihtikar nira naging kotwa dagangan asirapan bago ita o sa lakawadar pa ginan pada ibaratan na ginan la darara wala dirar di ka peminasagu banga binasa sa lakaor ka gitan to kay luto agama ko kisa sa parnian ko kapaminasa bepegyan ko to pakasal gitu man na kapamuko kapamamasan kapanimbil napapakainot to ko agama nakagiging kaya panimbil ka na miya kataralo miya kararad sa dararul fakhish titud na mitataral worst taka binasan adir ka pa kain agama diti mutlaq pagpana ibarataya natigina al-ma'rufu bid-di'ara wal fasad yahbisuna wa yastadamu habsihim hatta tadhhar توبتهم بظهور علامتها دفعا للضرر عن الناس gipan so mga tawa katawa naging otwa kapuminasairan kata-katawa naging otwa kapuminasaging otwa mga tao naging nga mga tawa di maminasa dataraging otwa mga prostitute gitu di niya dindigangan na ginawa niyan
Udi na susalakaw mga kabinasaan na kabinasaan na ginawa na nagususalakaw ron na pangalabuso na mga tawaya. Sa taman sa mapayag siran na mitutaubat siran. Sa titud na mapayag miyapayag so to sa ketubatiran. Ayaw to sabab na dafaan lidarari anin nas aniran di kabinasay sa mga tao. Pwesuldum na giyang kasigupan. Yang kasigupan ada dukhan at tadkhin na pangiraw ka na bakop kabinasay sa lakaw rakan. Udi na giginaw ko na mi paparakan. O pagilang ang kaida binan ala hadhihi alqaida nas kanya na makasusugok sa malasaparan. Kaya pure na kaya binasaan ka ginawang ka gitu la darar. Nagu pupaka ugup ka ko kap binasa ako bala-bala. Pupaka ugup ka ko pollution. Di na sukap kersiki ko pagtaw ako swing. Ito tinawala dirar. Datar mabugi nga mga tao kebinasaan niran so pagtaw na. Aya ko agama na kelabusun siran sa taman sa maka tubat siran kakagian niran di kederari hakyong kotwa mga tao. Lasta ibaratana naging iya wa min dhalika ma law kanat al fulus an nafiqah wa hiya ma kana muttakhidha min ghairi naqdayn al dhahab wal fidda وجرى التعامل على استعمالها استعمال النقدين ثمنا في البيع أو كانت قرضا فغلت أو رخصت بعد عقد البيع أو بعد دفع المبلغ القرض فعند أبي يوسف تجب عليه قيمتها يوم العقد البيع ويوم دفع المبلغ القرض. Ibaratnya tigina upama tigin ka mad nagyang kotwa fulus an-nafiqah. Ya fulus an-nafiqah nagya so perak pugusaran sa kalilid. Dataragi nga karatas. Di nagyang iya mga roroni. Wahiya ma kana muttakhidha min ghairi naqdain. Miyabalus kanya na pugusar no mga tao knabas kanyan pad sagyang kotwa duti mana naqd. Pura perak. Aya mapipikir sagyang kotwa pura perak na gitu so al-dhahab wal fidda so bulo na go silver. Gimana pura perak ang al-dhahab wal fidda. Gyang kotwa perak na inembalan isasambi ko dhahab ago so fidda. وجرى التعامل على استعمالها استعمال النقدين na miyamada yaging kotwa kiyaw saro no mga tao sa inusaraging kotwa perak akna babulo nagukna ba silver sa inusars kanyan sa dataro ka pugusara sa giyang kotwa dhahab wal fidda guni na ya pura perak na bulo nagu silver inusars kanyan sa dataro ka pugusara sa giyang kotwa bulo nagu silver sa ibaratian na bielo ya arga sisagyang kotwa dagangan di pesaan au kanat qardan udi na bielo ya utang ini pamagutang udi na bielo ya ipbayad ko utang uri na nagyang kotwa shay na faghallat au rakhasat miya kalerga udi na miya kaytuyarga bapyender miya kalerga ento ka miya kaytuyarga ba'da aqdil bay ko oriano kiya tarotopo kiya pesay udi na kiya pesadanwa أو بعد دفع المبلغ القرض ودينا سيكو أوريانو كيا بيدي سيسيغيان قطوة أوتان سيكو أبو يوسف نا واجب تيجيا ناجيان قطوة كي بتون سيسيغيان قطوة كيمانيان سيسيغيان قطوة غويدن كيا بسائي كابابانتا غانا غوي ويوم دفع المبلغ القرض ودينا سيسيغيان قطوة غوية كام بيدي سيسيغيان قطوة إنوتان so miya kaklas sa muamalat na maraya gunaya agiya so kaya khilafan apad ko mga ulama bapesi ko mga Hanafiya na miya khilaf siran saya agiyan ko tuwa tunay kaswa sisagiyan ko tuwa taghirul qimati nuqud alwaraqiyya udina ghair naqdain nga iya perak akna babulo na go fidda na igira miya alin so arga yan malagi du miya kalan to miya kaito sisagyang ko takyaw saron sa kapamagutang udina bielo ya arga ko pupusaan udina piyamasa ikuswa yan so kalilid ko mga fuqaha bapyaso Imam Abu Yusuf Abu Hanifa na gititindigyan na si ko Abu Hanifa na ayad imbed ka na supakasal arga udina so pakasalay nutang ibarat iman tuwa gawi na miyamasa ako sa dagangan ay arga iyan na 1,000. Kagi ako makambit
kagi ko makapusya kami na mimbalo yagiang ka iya pia masak na 1,000 mimbula 1,005. Miya kay ito ibarat suarga o perak akana bubuluan na go fidda. Udi na pato ang kau to miya kalayarga. O makay ito yarga na siya ni kia dararana miya masa. Bula busi ko di manimbala. O mano makalayarga na ep mana kia dararana sumi pesa. Miyo sarsagyang ko tua perak. Bepiendero. Udi na utang. Miyo utang ka sa 1,000. Na kagi akong bayad ka na mimbalo ya 1,000 dua equivalent. Karin siyo yung to pera ka na bubuluan na gufid. Ha na upama ko makalerga na aya kaya dararan na sumbuyad. Kakita ka pa. Na umakay ito yerga na ema na kaya dararan na sumbuyad. So aya tindigsan o mga fuka asi ko mga Hanafiya na. So Abu Yusuf na ayar ko Abu Yusuf na ayad na pentag na ka na. So kapapantaga na karins. Upama ka miusur sa magatos na kibagayin ka. Na umiyaba sa 500 na pakabubakan mo sa 500. Saan sa kapapantaga na karins agyon ko to perak nafiqah kana babulaw na gukna ba silber na engan kibagay. Wina si ko jumhurul fuqaha dun so Imam Abu Hanifah na tigira na di kepakai ibang kalawan udi na bang kalbata kaki tungo sa riba. Paasul ko kayfiyatur riba. Na naino ka ubatan ko lang bisu muamalat na ron na discuss ay buah kaya pakatesat na ron malo na an kasabuti wanda man kaya paasul dudang ko wala darara wala dirar. So ayat ya gusa ya musannif si Dr. Abdul Karim Zaid na ayat hindi Abu Yusuf kakagiya daf'an lid darar aw li masalihin nas. Kaya ka ba sa Abu Yusuf na upamatigyan ka dita no pantagan so kapapantagan na kima agyon ko to fulusun nafiqa na bekal ka oto sa fitna udi na kabinasaan na syaddan lid dari'ah udi na daf'an lid darar na ayad na rapang tanong na so kima kala darra wala dirar ino to kaya upama ka dingkar pang so kima na da pumagutang udi na da kautangan. Na kaya pasangan sa mga tao. Tigil kito pugutang ako kapag mapita na makaitiyarga. Na upama kaya inutang rangan na 1,000 na miya kalayarga minisig sa dugatos na tebuki bagirak na 800. Uri niya nasak ni miya masa na miya kalayarga sudugang na di po alutang sa 800 kan kami puto ko 1,000. Gitu so Abu Yusuf na ayat tindigian ayat kuan nagyang kotua ayat na kuan nagyang kotua karens akapapantagan di ipamagisugusug agyang kotua al-fulusun nafiqa ayakatin sanan na sisiram niya kilap sisagyang kotua andi pagilain so kima so karens o so ainus shay so bulosan yan pamami utang sa 1,000 na 1,000 na kibid ka malagi dumya kay tuyarga miya kalayarga wanto ka aya perpang nasuki man yan. So arga agyang ko tua pera. Pamaka idatar siya sa ordo. Nagira ko napkili na lin so piso agu $1. $1 na desambolo ya 73. Desambolo ya 70. 68. Imano na miya ulog sa 67 point something. Na ibarat na misumbi ka na pa kasalya na 73. Kagi ako matangan na $1 na gumulog sa 68. Hindi na 67 point something na kaya labitan ka. Na gitu la darara wala dirar. Gitu ay kapasul diyan sa naya kekuwa ng kayatin nag Abu Yusuf. Gitu ay siya tiyaguwi musannif firugiya na masail ikhtilafiyya sukab tirjih saya na layta thabitan ginaya kailay na sumasalih dipindi ko masalih o mga tao. So sita no butag siya diyo nga paninda ko wala adna kaysa butan tanong saya paninda ko wala kapag ako mga malta ng mga bipya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.